Urugutoro rwa Kiswahili urukurabira hakanisa ya All Saints rukegita harwa Katete hatorutandikire kwataguruka hamwe na nokutwarwa mizi embereji erizoba yajemesereza ba engineer bambara City Council okwika hamwanyogu okwetegereza ekiretiro urugutoro rwayatika kandi bashange mahanda ya mizi ijure mu bucupa hamwe na kasasiro kwamba urugudo mubone kubaro mixing ebintu biri ya rosheriyo akwa tukubasa kunya ngoma amizi gani gabasa kutwara urugudo gakarweyera rukashatu karutungo kumwareba aha bishane hati inchibanchi manyisa ngo arehekizo bucamani abo kubata amizi ganga basa kutwara urugudo manyisa ngo imotoka yote kubasa kurabona nabe bije bireho ahanga bashira bakarima kunanga bakarima kwiha ibiteri ate bite bikorwa mu independence ya bikorwa mu banko y'Uganda ebigona n'ebisasu ta blokindira amizi gashara kugatora umunange cyo kore kuyona yatishire kife yone ndeba mbutukiye abantu babirwana abakoze bari gutabayinura abakoze bifira hansi na size y'urukuto tu wazara kanso okutasupervising urukuto kuyango imyara yona yaza mwitaka ya mumu na nebichebe byone bikuiza bikagumamo so abantu babirwana bino musango. Robert Kachebezi meya wa Mbarara City kandi nawe wayishikira harugutoro na nabarukozere abekitongore cya Chiko kandi abarumuntu bakora n'izindi guto muri Mbarara City nuko kubaragira kurugaruka mwaho naho nagambira engineer wanje kora report kandi kirunge n'aba seko engineers baro bakireba turebe uko baratangiye kurumwana ahubwo kuba duka mazirebero kandi ibyo bitkurba byireyo ubundi kasasire kandi cyakurabamo engutezi zikahebwa yo mu butongore umwaka guhwire ogwenkumi 2022 bithati urwa Kiswahili na nkokonjeru zatandikire kwatka na nokutwarwa imitunga ya mizi zono kaiza abanyayuganda kuri mutugwana se ushomangu zituyeho bwebembezo bo burumu kubyenguzi gwene kufuna Uganda munji ubwiro bomesha ndiyo nindabura abantu bicwahili aho nashanga ebicupa nibyo bibrokingire nabyo bakaza hariya aho barriere ningashi ahecha ekibaho kiri icyatanga kasasiro ikazo mu rugudo abantu becwahira nabaraba oyihereho enguto orutindo nabwe ahangute ya Kiswahili narwe rwatandikire kushenyuka kandi rwijwire mu nakasasiro ahabwa TV West nde Elias Rutugusa.